Prva točka mi je pobigla, pa bi se samo kratko na nju vratio preko ovih arheoloških istraživanja na gradskoj tržnici. Dakle, u prošloj godini je bilo predviđeno 700.000 kuna, pa se izmjenama i dopunama, ako se ne varam, podiglo za 950 na 1.650.000 kuna arheoloških istraživanja i sad još 500.000, pa me zanima što se to toliko arheološki istražuje, jer to je skoro vrijednost, ne skoro, to je prešlo vrijednost izgradnje obalnog pojasa Dikla. Da li su arheolozi stvarno u takvoj mjeri potrebni i sa takvim iznosima? Dalje, u nerazvrstanim cestama nisu mi jasne cifre. Recimo, cesta pored centra Mocire. Koja je to cesta? Centar Mocire ima prometnice sa svih strana. Na koju se odnosi? Da li je to ova koju je prostornim planom predviđena, ali treba je riješiti imovinsko-pravne odnose i probiti je, izvesti fizički sve, jer onda u tom slučaju ovaj iznos ne vjerujem da je dovoljan. Ukoliko nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, onda se ovaj iznos može odmah rezervirati za nešto drugo, to jest neće se realizirati u ovoj godini. Tako isto za put stanova piše 3.800.000, ne znam što je sve u tome sadržano. Tako ide i dalje i za javnu rasvjetu i sve, da se ne ponavljam. Znači, dosta je nejasno, samo napišete pristupna cesta NGGZ 400.000 kuna. Niti znam što je to, niti gdje bi se potrošilo tih 400.000. I u točki 4 izgradnja groblja piše novo gradsko groblje grada Zadra 2 milijuna kuna. Negdje sam pročitao da se to groblje planira na rok od 100 godina. Znači, poprilično je veliko groblje. I sad malo ispod piše izgradnja ispraćajnice na groblju u Crnome 1.000.000 kuna. Znači, 50% od iznosa za izgradnju novog groblja, koje će valjda isto imati ispraćajnicu, će se izgraditi samo ispraćajnica u Crnome. Da li je ona preskupa ili smo previše štedljivi na gradskom groblju? To je to.